kok kumno fi long kamen findan kamen pokai bakya boleh dan kat fi ngalamis lit ifisia fi long kumno ngati ngabiang hi ifisia pat mo te taksi dang step tengah ngak ki banyak kai siklau ban bam pengat kai le smart tas ni te kok ban snap video te le smart ni kalau nak lihat video kan nak kan kita jadi keput mo ngawan marwim das ni dan berium dan perlak dan di step tan sebagai dan marwim mo si para a barak kili sinong jong tu help boleh leceh sinong barak kili leceh sinong te sak marwim hab net smart ni hab ki upset update mo dati mana ban ai bam ye jing kreat Laitkor te pelak palak pi mynstep badami tim mak sya jing kreat nan segi te kasni te mak sya tan sengiru ade kreat pi palak ami seni tadi lihat kan kita belum buat bang te pangat te mynstep semua game sini kita memang tentang dari setunat lah. Jadi kasih kelau ini, yang belah-belah kan, bertanya binti mah, koi cakap ni. Saya sih kiri nak baju ingat tu jai tu awan kiri, setiap setang bomban sih setiap, lebih lah. Ke pak bajinya baji datang habo bang li bela le bela plastik raduna kadang kini jing tiak ki di syawun un sudah jing bela siapa nak ki tiak an baji mau perlang ngati jing jatuh ni hak palat siapa ki bakis smart step ete sak komen sing ah ngati jatuh Dum siapa dah nak sekolah eru jatuh kita. Kalau tanpa fly, jika kita kuat untuk tak mesti mencuci, mesti palam. Tapi mencuci ini tu mudah. Baik. Perlak. Oh, ini cuci fikir. Bun perlak berkelingan. Tu pasal Wi-Fi teh. Tegenti tu tak nanti. Tegenti nanti. Kenal ada poin ni kadang kayu, kami kayu ni. Kini tip jono kena kayu ngam tip, bat kena kawai hang ni. Jadi ni, kadang kini dia kenal ada poin ni one way direct. Nang teh sana, surak nang bah pedis nang wan marway mah perlah. Ha kalau tiangnya itang bah, juan marway. Kanda sengan tan ni. Wan ar lain dan perlak kambun mah sawan mai dah hiar halas aham sap kedan mit surok kawai banno sha rum banno benang tu but be surok rong ya be surok rong tapi lapoi kini yang sini atliam kamu be lapoi sini dan ti be barin pat mah ifi kene mesti pat barat leberak ini tu kan mesti so kemudian cepat buat cepat dan buat lebih cepat kalau koi senang wai ya binang tu koi lah kenapa dengan lipikan nak mentai kalau koi tak ni mah dengan perslam cu jalur dengan lipikan nak wajan koi tadi di tenat siam step ti mesti kam dalam kam ni step ti ten siap lapalan baik wow celungan pen ini IP mentah
perlok kumpul subah apa ni. Ih. Pula jam ni mentah. Sebab ke video kalau tak ni kalau aku di sebab gitu perok ke mempadap share, like and subscribe. Sebab please share, like and subscribe nak. Ke video kalau tak ni pergi futap stay kalau ke Nongjrong. Perok bahasa stay ke time sebab klik dari mynstep ke nang ke itynnad IFP. But bye bye, take care all of you. Saya can do it next time.